Ban kampen suk bat ban nang kampen bit penbiang susu ya kejung sumar kamtam haga kit kaba ya ki bapang ki bajistom hari boy district kamtam ki bawan sumar hasibil hospital nongpo menta kesngi na kaliang jongka di RDA department kala pelaj pajba ya ke ambulans na ke benta ban pensuk ya ke kit kaba ya ki nongpang ki bawan sumar hasibil hospital nongpo ya kene ke kali ambulans lano senyang subha da kawi company kabala tip kerteng kum ka North East Transmission Company Limited kabala penmang nangka corporate social responsibility scheme bat bala pentri kampat da ka di RDA department ha kene kesngi lawan ban pelai pejba ya kene ke ambulans da deputy commissioner ka Riboh district ikong RM Kurba bat usri DK Sarma ubade senior consultant jong kene ke company hakane kesngi la ya senran langru dagi officer jongka district administration jongka Riboh district ki bakentup ya ikong di pawa ibadai additional commissioner uba BJ Kharchandi ubadai additional commissioner bad haka juga por bolongru kum project director jongka di RDA department nangta Dr. M Mauri ubadai DM and HO ka Riboh district uba Matthew Makdo ubadai project economist jongka di RDA Riboh district bad uba Omasar ubadai DSP jongka traffic branch jongka Riboh police